الحمد لله. الحمد لله الذي قربني نفسي من اصطفاه من عباده وقدمه لعبادته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العز والسعادة في طاعته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان كثيرا من يسأل الله أن يغفر لأمته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'alaga bergan nimetlerine göre hamdlerimiz, senelerimiz, şükürlerimiz bulsaydı. Şulay kanın elçisi Muhammed Mustafa'ga, ana ahl-i beytine, sahabelerine, kumurtörlerimize çıkan salavat şerifler bulsaydı. Elhamdülillah. Allah subhanahu wa ta'ala bizni bu dünyaya ciberdi. Hem elhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala bizni yarattı. Adam aleyhisselam'ı yaratıp Adam hem Hava radıyallahu anhuma'dan bizni barlığa getirdi. Allah subhanahu wa ta'ala وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً dedi. Yani Adam aleyhisselam'ı barlığa getirip Andan Hava radıyallahu anh'ını barlığa getirip hemalardan irlerini hem hatınlarını tudurdu dedi. Bizning tabiatımız, bizning barlığa geluvimiz Adam aleyhisselam bilen böyle. Eğer de Adam aleyhisselam bir türlü tabiatta idiyken bizde şulay yok. Eğer de Allah subhanahu ve teala Adam aleyhisselam'ını hamanın hatının Hava radıyallahu anh'ını bala tudurga gayle kururga yarattı iken demek bizde şulay. Bugünkü tema vaazımın teması mına şu. Gaylege bağışlısın kile. Nerse ol gayle deyip sırasak emine bu ir bilen hatının birge yaşap balalar tuduru demek. Bizim turu mağnada şunu anlatar. Ama gayle degen söz indi bizanın ehamiyetin, kıymetliligin karasak büyük mühim nerse. Kişinin turmuşunda el balalar tudurgağına degen söz değil. Cemiyetini birleştiru için kirekli nerse. Gayle ol bizning bu dünyada bulgan tabiatımız. Şulay yaşarga tiyiş biz. Allah Teala yarattı iken. Bizni şulay ettirip bilgiledi iken demek biz şulay yaşayız. Hem gayle deyip söz kuptarsak en birinci nerse turundayız biz güzelden getiririz. Eğer de biz irat iken demek hatın en birinci şaratta. Anları balalar. Hatın kız iken biz irimiz deyip balalar deyip güzelden getiririz. Ve yaşından da en birinci şiratta gayle başlanıp gite ir bilen hatınla. Hem ele hatın da ir de elbette bu turmuşunun bir bəxit çıqanağı ederiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arba'un mines saade dedi. Dört nerse. Bu dünyadan Allah Teala birgen dünyadan bəxit getire. El-mer'atus salihah en birincisi imanlı, takvalı hatın. Allah subhanahu ve teala'nın elçisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en birinci ayette el-mer'atus salihah. Şundan da en birinci iratqa yaxşı saadet, bəxit saadet getire turgan en güzel, xuluqlı, takvalı, imanlı hatın.
والمسكن الواسع. Hem ikincisi bizning tura turgan keng yurtimiz. Albatta. G'oyla qo'yda tursin. Albatta u yurtda turga tiyиш. Salqindan yaqli turgan, yang'irlardan saqli turgan bizning yurtimiz bo'larga tiyиш. Wal jaru salih. Hem taam shulay Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, ko'rkam xuluqli. Bizning uchun yaxshi bo'lgan ko'rishimiz. Albatta, qo'ya endi biz ko'rishisiz. Qo'ya boramiz, bir qo'ya boramiz. Hatto shunday ilgilikdan aytganlar, iyingni solgancha boshda sen ko'rishingga qara deb aytganlar. Agarda sening ko'rishing yaxshi ekan, bu demak sening yurtda bo'lug'ingning bir ko'p protsentini olib tura. Demak, baxtli saodatda bo'lug'ing. Wal markabul hani'u. Hamin albatta bizni tinchlantirgan, bizning uchun ko'nglimiz to'lgan, rohatlantirgan illik aytganlar, ot deb. Hozir aytamiz endi biz mashinamiz. Mana bu 4 narsa. Bu dunyodan Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytadi, o'zine ko'ra baxt chiqaradi dedi. Baxt chiqanoqlari dedi. Ammo birinchisi al-mar'atu solihah. Demak biz nisharga tiyishmiz. O'zimizga g'oyla qurar uchun bizga kerak al-mar'a as-solihah. Qo'yan biz uni bilamiz. Biz uylanasimiz kelar. Kuyovga chiqasimiz kelar. Qo'yan biz uni bilamiz, u shunday yaxshi, ko'rkam, xuluqli deb abid bir kimdagin nindi qiz, nindi yigit uylanirga deb tilab birga uchrashganda o'zini yamsiz etib ko'rsatasi kelsin. Adabsiz etib ko'rsatasi kelsin. Butunisi matur etib kiyinib, matur etib söylashashaklar. Bigirakda ishki yog'in biz qo'yan bilamiz. Ammo Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam narsa dedi? Tunkahul mar'atu li arba'in. G'adatdagicha xotin olganda 4 narsasini qaraydi dedilar. Birinchisi limaliha, aning molina, li hasabiha, aning naslina, li jamaliha, aning motorligina, va li diniha, ham aning dinina. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam fazfar bi zati din taribat yadak. Amma Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, qarag'iz dedi. Qizlarni soylag'iz dedi, narsadan chiqib, ularning dinidan. Chunki eng birinchi shiratda biz qoribiz ekan nindidir bir qizga, bir yigitga bizning aning ko'nglingdagi g'adatdagicha nishik bo'lirga tiyir. Aning ko'nglindagisi dinde shag'la. Ya'ni motorlik da tugil, boylik da tugil. Hatto aning ati-anisi bo'lirga mumkin nindidir bir nashar xuluqli, amma qizli bolayi bo'lirga mumkin. Ko'rkam biz uni bilamiz. Ko'plari bizning balki ati-anilari hatto namozda o'qimaydir, kimnikidir o'qiy. Ammo bolalari go'zal, ko'rkam xuluqli bo'lib o'sarga mumkinlar. Boshqa yerdan ilm olib Alloh taolaning rahmati bilan. Shunga ko'ra eng birinchi shiratda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam agarda biz ilanasimiz kelar ekan, mana shu shunday xotinni biz tilimiz ekan, saylaganda aning eng birinchi ko'rina turgan narsasi ularning dini. Hamaning dinine qarag'iz dedi. Dininden chiqib, demak, agarda u dini bo'yicha niqtira ekan dininde, namozlarini o'qiy ekan, demak 90% u yaxshi kishi deb aytilgan. Shom farzlarga mumkin. Biz albatta boshlab bitali farzlıyız qana. Hatto hali o'zimizning birga turgan kishilarimizni biz 10 yildan so'ng da bilib bitirmamizga mumkin. Ammo biz endi
birinchi ko'ruvga, ikkinchi ko'ruvga, anda da bigrak takin aning qoyim ko'rib, anglab da bitira olmayapmiz. Hatto yortisini da biz uni bilmasga mumkin. Ham albatta biz shunday qizni oldik ekan. Tağın bir narsagina aytasim kelar bu masala to'g'rida. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam agar dagin sizning qizingizni so'rab kelgan yigitda aning xulqi sizni shotlandirar ekan. Ya'ni xulqi aning sizning uchun yaxshi ekan, ko'rkam ekan. Ham aning dini, taqvoligi, imonligi aning bilan rozi ekansiz, qizingizni u yigitga beringiz dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Agarda alay ishlamasangiz, demak siz buzuqlik taratuvchilardan bo'lursiz dedi. Ya'ni mana bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisini istab tag'in ikkinchi hadisi, bu turmushda mol degan narsa, aning nasli degan narsa bütün axloqin ishindagi narsasini anlatmay. Boylik da Ar-Razzaq. Allah subhanahu wa ta'alaning Ar-Razzaq degan ismi anlatır. Boylik da Allah tarafidan keluvchi. Ham albatta boylikdan qo'rqib g'oylani quruvdan chetlashmaysiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining hadisida bizga ani va'da etdi. Shunday ma'noda nikoh qiling'iz, g'oyla qurg'iz, Alloh taolo rizqlantiruvchi. Hamda albatta bola bo'yicha dag'in, bola turunda da qo'rqirga kerak tugil. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda shunday so'zlar aytdi: "Va la taqtulu awladakum min imlaq." Siz bolalaringizni faqirlikdan qo'rqib o'tirmagiz dedi. Bor edi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vaqtida da, u vaqtda qaramasak da hozirda shulay yo'q. Faqirlikdan qo'rqib o'zining bolalarin o'limga duchor etadilar. Bola tug'ash qaydir tashlab qoldiralar yoki ali yarar azrak yoti bor ekan deb aytirlik bo'la, ali u nindidir biror kishiga tashlab qoldirsa. Bor shundaylar qaysilari butunlay cho'plikka atalar. Nindi ayirma. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vaqtida g'arablarda bor edi shunday g'urf, g'adat, qiz bola tug'sa, qiz bola albatta u endi tegi o'skashdagin ortiq allani yordam etishi tugil, ul kuyovga chiqadi, ketib borashaq, kishi uchun qiz o'stiramiz degan shekilli nishlilar edi. Qiz bola tug'ish faqirlikdan qo'rqib bolalarini tirilay ko'malaydi. Hatto ularda o'zine ko'ra masxara bo'laydi agarda u qizni qoldirsalar. Ammo u vaqtda da hozirda bor bir shuluq. Bor shunday kishilar Alloh taoladan qo'rquv yo'q. Alloh taolaning Ar-Razzaq ekanligina iymon keltiruv yo'q. Bolalardan ziyon keltiralar, o'tiralar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Va la taqtulu awladakum." Bolalaringizni o'tirmagiz. Bolalaringizni o'tirmagiz. Min imlaq. Faqirlikdan qo'rqib. Nahnu narzuqukum va iyyahum dedi Alloh taolo. Biz Alloh taolo aytadi, biz sizni da rizqlantiruvchi, ularni da rizqlantiruvchi. Agarda bola tuva ekan, Alloh taolo uning rizqini endi ona qorinida o'q belgilab qo'ydi. Agarda bola tug'ish nindidir bir ipi qobam deganda bolagiz sirab olib bir kisagini qopdi ekan, o'zimning rizqimdan ona bo'lib berdim deb og'zingizni da ochmag'iz. Allah subhanahu wa ta'ala sizga berdi shu kisakni. Shu kisakning burilishini bolag'izga da berdi.
аңа бүлеп бирдек икән, без аның өлешен аңа бирәбез. Һәрбер ничә генә бала туса да, 10 бала туса да, Аллаһ Тәала һәрберсенә ризык билгеләде. Анасы булмаса Аллаһ Тәала, атасы булмаса Аллаһ Тәаланы барыбер ашатучы ар-Раззак. Аллаһ Субханаһу ва Тәала әле ул мискин бер баланы гына түгел, дөньяда булган, карагыз, әле мин бу дөньяны гына, җир шарын гына китерәм. Бит Аллаһ Тәаланың мәхлуклары бу дөньяда гына түгел. Бу дөньяда булган күпме хайван, күпме җанвар, күпме кош-корт, һәммәсендә Аллаһ Тәала ашата. Ниндидер бер бала Аллаһ Тәаләгә ниндидер бер кыенлык тудыра аламы? Әлбәттә юк. Һәм менә бу бала туды икән. Баланы ашату, баланы эчертү, әлбәттә без әйтәбез инде ата-ана өстендә дип. Хатынны ашату, эчертү безнең кулда дип әйткән булабыз. Әмма дә ләкин гаилә каршында ул иң беренче чиратта торган вазифабыз түгел. Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә, Аллаһ Тәаләгә иман китергәннәргә мөрәҗәгать итеп әйтте: "Ку анфусакум ва ахликум нар." Үзеңне һәм гаиләңне Аллаһ Тәаләнең утыннан сакла диде. Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтмәде: "Ашат балаңны, ашат" дип Коръәндә синнән генә тора ашату дип. Аллаһ Субханаһу ва Тәала ашату ризык буенча нахну нарзукукум ва ияһум диде. Әмма тәрбия буенча безнең өчен иң беренче чиратта торган нәрсә? Ул аларны Аллаһ Тәаләнең утыннан саклау. Яни аларга хакыйкать аңлатып, Аллаһ Тәаләнең һидаятын, туры юлын аңлату димәк. Менә безнең әйтәм иратларга беренче чиратта. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәала Коръәндә әйтте: "Ар-риҗалу каввамуна 'алан-ниса." Иратлар үзләренең хатыннары өчен җаваплы. Алар өстеннән торучылар, идарә итүчеләр. Бу Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың әмере. Бу Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың биргән табигате. Моңа кимдә ким каршы килә икән? Аллаһ Тәала белән аның эше. Әмма гаиләдә иң беренче чиратта ким җавап бирә? Әтисе җавап бирә. Ку анфусакум. Аллаһ Субханаһу ва Тәала беренче чиратта әлбәттә ку анфусакум. Үзегезне, ягъни аталар беренче чиратта үзләрен һәм гаиләсен кайгыртсын. Әмма хатыннарга дагын иренә карап авызын ачып утырырга дигән сүз түгел. Алар дагын ире белән балаларына карата шундый ук муамәләттә булырга тиеш. Алар да тырышырга тиеш. Әгәр дә иренең ниндидер бер кимчелеген күрә икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың шигеннән чыкканын күрә икән, харамга басканын күрә икән, әлбәттә ул аны кисәтергә тиеш. Әмма ир-ат иң беренче чиратта җаваплы үзенең гаиләсе өчен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала икенче бер аятта: "Вала тулхикум амвалукум вала ауладукум ан зикриллаһ." Аллаһ Субханаһу ва Тәала Аллаһ Тәаләгә зикр итүне, балаларыгызны кайгыртып, малларыгыз артыннан йөгереп юкка чыгармагыз. Аларны Аллаһ Тәаләгә зикр итүгә
Kumavşavlatmağız mallarınızı hem balalarınızı dedi. Yani nersene tağın mına bu kursete. Yani biz gayle başlıkları bularak iratlar diye aytamindim min birinci şiratta. En birinci bizning kaygıra turgan narsa biz elbette ol Allah Teala'nın dini, Allah Teala'nın hakikati, Allah Teala'nın yolu. Kay bir irler, aylar boyu min balalarını aşatırga kirek, hatınga şub alırga kirek, tegesin işlerge kirek, maşinanı yanartırga kirek, yurtunu zura gitip tüzürge kirek deyip başında kötermiş eşlep yürüyorlar. Senin balanını, senin hatınını kim kaygırta? Bir ay boyu elimin aygına tügül. Hatta günün köpçülük vakitinde biz yoğalıp dursak ol uylarga tiyiş. Kim anı balaların kaygırta. Allah subhanahu ve teala'nın emir etken ku enfusekum ve ehlikum nara diyen ayetten çıkıp kim alarını utan yaklı. Eğer de biz Allah Teala vağda etken indi bulay da bizge vağda etken rizıktan onun artından kovup jiri biz iken. Elbette sebep. Min sebebini inkar etmeyeyim. Mal işle kesip itüdeki sebebini min inkar etmeyeyim. Aytesim kile balalarını terbiyelev, gaileni terbiyelev en birinci şiratta urunda bulurga deyiş. Ondan sonra elbette o aşatı da işirtü de. Hatta bizim aşatığımız, işirtüğümüz, akşa işlevimiz de niyet bilen şolay bulurga deyiş. Mana bu birinci bizning için bulgan vazifamızı kaygırtı için bulurga deyiş. Biz şolay işlerge kirek. Balalarga hatta balalarımızı meşitke eltip alarga ilim verirge kirek. Alarını terbiye etüşü, alarını okutuşularga da biteli. Alarının da balaları var. Benim balanı karab, alar nerse işlerler deyip alarga da yerden bitü kirek. Yani biz öyle biz rizıkını da aşarga kirek, işirge kirek. Çünkü ilim alır için. Allah Teala'nın hakikatin anlar için, Allah Teala'nın emrin üter için bizge kirek rızık. Bizge kirek mal. Ama malını kesip itu birinci şiratga çığa almayın. Haminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahli dedi. Sizning en hayırlılarınız. Qaysilarınız üzerinin gayrelerine hayırlırek bula dedi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min sizden hayırlırek özümnin gayleme karata hayırlı bulanga dedi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün gaylesine karata bulgan muameleti bizim için örnek. Eğer de siz sırasanız biz elbette biliriz. Demek balanı terbiyelerge tiyiş, alanı aşağıdırga işitirge tiyiş. Ama de lakin nindi derece, nindi sıfat bilen nişigrek. Ama namında indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin anın uandan örnek alır. Allah subhanahu ve teala şundi mağnada sözler etti. Eğer deginsin başkalarga karata yumuşak bulmasan, Arap dilinde layyin. Yumuşak bulmasan, alar sana kilmezler idi, alar senden kaçırlar idi dedi Allah subhanahu ve teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karata. Yani eğer degin ol İslam dinin taratkanda, anlatkanda yumuşak bulmasa, elbette ol başkalar ana kilmezler idi. Hemmine biz indi ahırga sözlerimni aytam, başlagan sözümni neticelep, yumgaqlab aytam. Bizni gaylemiz ya karata nindi biz urunda, nindi derecede elbette yumuşaklık bilen. Hem en baxtli gayleler şu vakitte. Mana bu alar arasında bulgan muamelet beyleniş, muhabbet bilen beylense. Allah subhanahu ve teala'ya karata muhabbet o en birinci şiratta. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala ilçisine karata muhabbet o ikinci şiratta. Hem
Менә бу булган мәхәббәт. Ул мәхәббәт булырга тиеш безнең балаларыбызга карата. Аларга кырыс карап түгел, карыс гамәлләр эшләп түгел, аларны гер әрләп, усаллык белән без аңлата алмыйбыз хакыйкатьне. Ярамый Аллаһ Тәгаләнең хаклыгын ниндидер бер кылыч белән, усаллык белән, кырыслык белән аңлатырга. Иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләнең хакыйкатен аңлатуда кирәк йомшаклык. Безнең йөрәгебезнең мәхәббәте, аннан чыккан безнең муамәләтебез. Менә шул вакытта иншаллаһ безнең гаиләләребез дә нык булыр. Безнең киләчәгебез дә иншаллаһ дәвамлы булыр. Иншаллаһ без вафат булгач тында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кемдер үлеп, үзеннән соң иманлы, тәкъвалы бәндәләр калдырса, һәм алар дуга кылсалар, Аллаһ Тәгалә иншаллаһ аларның дугаларын кабул итеп, аларның кылган дугаларыннан чыгып, Аллаһ Тәгалә безнең дә гынаһларыбызны гафу эйләр. Зур бәхет. Әгәр дә без үзебездән иманлы, тәкъвалы бәндәләр калдырабыз икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да, Ибраһим алейһиссалам да һәм күп кенә пәйгамбәрләр сорадылар. Балаларымны тәкъвалы, иманлы ит. Әлбәттә, бу безнең дәген Аллаһ Тәгалә карата булган дуабыз. Һәммә безгә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әлфәт мәхәббәт биреп, менә бу гаилә арасында тәкъвалы, күркәм әхлаклы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә халал җифет бирсә иде, хатыныбызны бирсә иде. Һәм безнең балаларыбыз, безнең вафатыбыздан соң да Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә кулларын күтәреп, я Раббым, әтиемнең, әниемнең гөнаһларын гафу ит дип, һәм дугалары ихласлылыктан, тәкъвалылыктан чыгу белән Аллаһ Тәгаләнең ишетерлек дугалары аша Аллаһ Тәгалә шундый балалар безгә бирсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на ва iyyakum биз-зикрил хаким. Иннаху ла-ғафурur rahim вал-җавадul карим. Вассами'уд дуа.